Magidigidi wa vatirhi va tlangela siku ra vona namuntlha kambe mintirho yo ya hinyanya ku pfumaleka. Xiphemu xa patu ra M1 eJoni a xa pfariwile ndzhenga lowu hikwalaho ka ndzilo wa tintambu ta gezi. Makanela mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Murhangeri wa COSATU Zingisiwa Lusi u ri timfanelo ta vatirhi laha tikweni kusukela hi 1994 ti ta tshama ti ri kona ntsena ehansi ka mfumo wa African National Congress. Loko a vulavula eka nhlengeletano yo tlangela siku ra vatirhi eCape Town, COSATU yi lava leswaku vatirhi hinkwavo lava nga hansi ka mihlangano ya vatirhi ya COSATU va vhotela ANC hi May 29. Siku ro hlawuleka ra ku lwela timfanelo ta vatirhi emisaveni. Nhlangano wa vatirhi COSATU va tirhisa siku ra namuntlha ku kombisa nseketelo eka vandla ra ANC. All these victories will only be possible when we stand strong and united as a federation. When we understand clearly who continues to stand with us in the trenches as workers. It is not the DA. It is not the MK party. It is not the EFF. It is not the action campaign. Minhlangano yin'wanyana leyi nga na vunakulori na ANC na vona va nghenise swandla eka ntirho wa namuntlha. Va SACP va ri ku hlula ka ANC eka nhlawulo lowu taka ku ta va ku nga ri ku hlula ka ya ntsena kambe le ka matiko ya misava. If the ANC loses this election, the setback in this country will be centennial. That's why we should make no mistake, all of us. We are going all out to vote for the African National Congress through representing the people of this country and its allies, representing international community suffering under imperialism and neo-colonialism. Eka xiviko xa vona, ANC a va kandziyela ngopfu eka milawu leyi pasisiweke hi mfumo ku sirhelela timfanelo ta vatirhi. That we will continue with all the strength we have to continue the struggle that workers have always engaged in, the fight for liberation, total liberation, and the fight against exploitation. Ramaphosa u tlhele a kombela vaaki ku yisa emahlweni ku lwisana ni madzolonga ya rimbewu. Loko a pfala xiviko, Ramaphosa u vule leswaku loko swi ta eka nxaxamelo wa swirho swa nhlawulo lowu taka, vandla ri rhangise emahlweni ngopfungopfu vamanana. Nhlangano wa vatirhi NUMSA u kombele vatirhi va le mahlalukweni ku ala ku layicha kumbe ku lawula matlhari eswikepeni swi yisaka nhundzu eIsrael. Israel ri karhi ya mahlweni ri hlasela maPalestina eGaza. NUMSA yi tlangele siku ra vatirhi enhlengeletanini ya le Durban. Vatirhi va hlanganile hikwalaho ka yin'wana ya tinyonyo letikulu ta vatirhi etikwenikulu ya NUMSA ku tikarhata ka vatirhi emintirhweni, swiyimo swa ntirho leswi nga hlayisekangiki, ku dilisiwa ka vatirhi na ku tirhisiwa ka vatirhi hi ndlela yo biha a ku ri swin'wana swa swivilelo leswikulu. Eka timhaka ta misava hinkwayo, nhlangano wa vatirhi wu vilerisiwa hi nyimpi leyi yaka emahlweni eGaza, laha Israel yi yaka emahlweni yi hlasela maPalestina. Va tlhele va ku swirho swa vona na van'wana va nhlangano wa vatirhi va misava hinkwayo a va fanelanga ku nghenelela eka ku rhurhisa na ku layicha matlhari eka swikepe leswi yaka eIsrael. We're launching that all unions all over the world must not load, must not offload any weapons that are targeted to give more ammunition to Israel so that it continue with the genocide that is currently taking place in Palestine and in Gaza. Nhlangano wa vatirhi wu tlhele wu vulavula hi xiyimo xo lwisana na muholo wa le hansi wa rixaka wa sweswi wa 27.58 wa tisente. We're meeting here to basically reflect and to celebrate many struggles that NUMSA as a union have waged. You would appreciate that we had to resist all challenges in the workplace, such as restructuring of the workplace, where the bosses attack the hard-won gains of workers, which workers fought for many years, and suddenly those benefits has been turned and presented as a threat against workers. Vandla ra tipolitiki ra NUMSA ra SRWP leri humbuweke hi 2019 a ri ri eka nhlawulo wa 2019
a ri nga phikizaneli nhlawulo wa nyan'waka. Nhlangano wa vatirhi lowu nga na swirho swa 350 wa magidi wu ri sweswi wu le ku burisaneni ku kongomisa swirho swa wona leswaku swi ta vhotela vandla rihi. Kasi nhlangano wa SAFTU wu kombise ku vilela hi ku durha ka swakudya na swin'wana swilaveko swa vutomi. Nhlangano wu kombise ku vilela na hi nhlayo ya le henhla yo kala ka mintirho. Mutirhikulori a ri enhlengetaneni ya siku ra vatirhi ya SAFTU eSeshego ePolokwane. Pimani Baloyi. Mazanazana ya vatirhi lava welaka eka mihlangano yo yimela vatirhi leyi welaka ka nhlangano wa SAFTU va vile xiphemu xa ku tlangela siku ra vatirhi eSeshego. Ku tlangela a ku ri hansi ka nhlokomhaka leyi vulaka leswaku ku tlangela 80 wa malembe ya ntshunxeko eka xiyimo xo nyanya xa ku pfumaleka ka mintirho, vusiwana na ku pfumaleka ka ndzingano. President wa SAFTU Musima Maredi u vula nga tipfinyingi leswaku swinawanawani swo lawula matirhiselo ya mali eka tindzawulo ta mfumo kumbe austerity swi endla leswaku xiyimo xa vatirhi xi nyanya siku na siku. Hence I'm saying they must do away with austerity measures because the government is not filling the post because they are cutting budgets. The National Department of Finance should give the Limpopo government money so that teachers don't loiter in the street and they be hired for permanent, not for contract. Kuna swivandla swa mintirho swa vadyondzi swo tlula 30 wa magidi laha tikweni. Ku tlula 4 wa magidi wa swivandla leswi swi kumeka eLimpopo. Van'wana va vatirhi lava va nghenelele ku tlangela eSeshego va kombele leswaku mfumo wu antswisa xiyimo lexi. But you go to a school, you'll find a teacher with a lot of workload. You'll go to the schools, you'll find the vacancy, but in order to fill those vacancies, it takes forever. And that is the sad part on behalf of ourselves as workers. Here bolela le bona ba re beya hae ba re botsa re load shedding ba affecta ka lebaka la hore a ba kere material re khona o nna hae 2 days and 2 days eo a ba re patele chelte e ya fast. Musima u tlhela a sola ku va ku tlakusiwa nxavo wa petrol hi siku ra vatirhi. Workers are very angry because it was announced around Monday, if I'm not mistaken, that petrol will be going high today. And remember, the public workers, they were only given 4.7%. What is it that they are going to do with 4.7%? We are saying enough is enough as SAFTU to say, do away with this budget cut, do away with not giving workers increase and employ workers so that workers can afford in their families to have a basket of food. SAFTU yi tlhele yi va na ku tlangela exifundzeninkulu xa Eastern Cape. Pimani Baloyi, Mangwa, SABC, eSeshego. Bandla ra DA ri tshembisa ku tisa leswaku vanhu hinkwavo va le Western Cape lava nga le ku laveni ka ntirho va wu kuma vathoriwa. Bandla leri fumaka exifundzeninkulu lexiya DA ri tlangele siku ra vatirhi eMichel's Plain eCape Town. DA yi ri yi ta tumbuluxa miliyoni wa mintirho loko yo voteriwa yi yisa mahlweni ku fuma Western Cape eka ntlhanu malembe lama taka. Xikongomelonkulu I ku tama va hafuma exifundzeninkulu xa Western Cape naswona eka siku ra vatirhi makankulu a ku ri mintirho. Because we've got a track record, we have to keep the Western Cape DA because the Western Cape works. Dit werk hierso. En mense kry werk hierso. And that's why today we celebrate Workers' Day. Switshembiso swa mintirho loko vo kuma mbuyelo wa kahle eka nhlawulo wa siku ra 29. So I'm making you a pledge here today that if you allow us to be re-elected to govern this province with an outright majority on the 29th of May, we will not rest until every single person who wants to work in the Western Cape will find work. That is our pledge to you. And that's why we pledge to create over 800,000 new jobs here in the Western Cape over the next 5 years. Vandla leri fumaka ri soriwe swinene hi murhangeri wa vandla ra DA. So while it's Workers' Day all over the world today, it's an international holiday where we pay tribute to those who are working,
I think that this holiday needs a new name in South Africa. Because of the ANC's legacy of destroying jobs, today shouldn't be called Workers' Day. In South Africa, today is Workless Day. Kuya Eastern Asian DA ritumbuluxe 360,000 wa mintirho lembe leri nga hundza. Malang sa mahongo ya Xitsonga eka SABC ku ringeta ku yiva tintambu ta gezi swi tikomba ku ri swona swi nga vanga ndzilo wukulu ehansi ka gondzo ra M1 kusuhi na le Braamfontein eJoni. Va xitimela ndzilo va tirhe vusiku hinkwabyo ku timela ndzilo ku hava lava nga vaviseka. Xiphemu xa gondzo ra M1 a xa ha pfariwile na ndzhenga lowu. Ndzilo lowu nga pfurha ehansi ka patu wu vikiwe hi awara ya nhungu nimixo naswona vatirhi va switimela ndzilo swi va tekele nkarhi wo leha ku timela. Early hours of this morning we got a call that there is a fire which was reported along the double-decker highway, which is the source of the fire is actually along Smith Street. So on arrival we found out that it was a tunnel which is housing most of the cables belonging to City Power, and also we are told that there are some cables also from Transnet, of which in terms of the injuries in the incident we don't have any injuries. However, we might have some interaction in terms of power and all that. City Power yi ehleketelela leswaku ndzilo lowu wu nga va wu vange hi swigevenga leswi a swi ringeta ku yiva tintambu ta gezi leti nga celeriwa. We suspect that what happened is there was attempted theft and vandalism of our infrastructure underground. So underground we've got tunnels that carry our 11 kV and 88 kV lines, and those lines are affected as I'm currently talking to you. Aswi siva erivaleni leswaku City Power va ta vuyisela rini phakelo wa gezi eka tindhawu leti nga khumbeka. It's affecting two substations between Braamfontein substation and Fortsburg substation, which is in Newtown. And as I'm talking to you now, it means the areas that are supplied from those substations are currently off. This includes Braamfontein, parts of Fortsburg, CBD, especially towards Bree Taxi Rank, and even parts of Auckland Park. Vachayeri va mimovha va komberiwe ku tirhisa mapatu man'wana. Our message to our motorists is that we're pleading with them to avoid driving around this area, the double-decker highway. So the road is closed between Empire and Crown Interchange, and also the residents who are residing along this area. We're pleading with them to stay away from this area. Kasi ku tlhela ka mahungu ya siku ra namuntlha ra vatirhi, vanhu vo tala va nyanya ku va na mbitsi yo kuma ntirho laha siku na siku va pfukaka va folela ku thoriwa ntirho wihi kumbe wihi. Vhiki leri nga hela magidigidi wa vanhu lava nga le ku laveni ka ntirho eGqeberha va tlele ehandle ka holo ya ndhawu liya va lava ntirho wa EPWP. Va heleriwe hi ntshembo va vilela ni ku tshemba leswaku va ta humelela. Vo tala laha va hete vusiku hinkwabyo va ri na ntshembo wo kuma tifomo ta swikombelo swa nongonoko wa mitirho ya mfumo. Endzhaku ka tiawara to tala va byeriwe leswaku ku ta thoriwa vanhu va 150 ntsena. Nathi we wasted ibhasikeri zethu sakhwela saza apha sishiya inezinye indawo esinosubmitha kuzo senza i-CV sazozidrola i-CV apha nangoku because of into yabo engaphumelelanga ngendlela bebeplane ngayo funeka isithi ngoku abantu abazosafarisha sisafarisha njani thina kutheni benga-accommodate yonke into equally njene siphakame apha saqhawukela lasisihlangu okwakwako besilapha iminyo ndihamba ngenyawo elinye ngokulambeno la ndincibe isihlangu esinye okwako silindele ifomu kunzima for ifomu nje qha. Kambe swi tikomba onge a hi ntshembo hinkwawo lowu lahlekeke. Endzhaku ka vhiki ntsena leswi swi humelerile ku simekiwe nongonoko un'wana wa Kapa Vuxa wa ntirho wa vaaki. Xikongomelo xa nongonoko i ku tumbuluxa switsundzuxo leswi nga heriki eka ku pfumaleka ka mitirho eka vaakatiko. Reimagining the program and repurposing it so that ultimately
you are able to come up with a more sustainable intervention. When you link with other partners in the private sector, social partners and so on, then you are able to ensure that you create the kind of catership that is able to respond to the current challenges. To be a game changer in terms of employing, especially employing artisans. It's people, we're addressing the joblessness of our young youth, the youth that's matriculated. So that is what this is all about. Vantshwa eka masipalankulu va ri va tshemba leswaku handle ko vulavula ntsena mintirho hi ntiyiso yi ta tumbuluxiwa. It's very hard getting a job. Even the crime rate in our communities has risen because people are unemployed. Being unemployed is not nice because as a man, you have many responsibilities to provide for your family. Nongonoko wa mintirho wa vaaki eka malembe ya 5 lama nga hundza eEastern Cape wu tumbuluxe kwalomu ka 48 wa mintirho eka vantshwa. Hi le tlhelo yin'wana ya 10,000 yi ta sungula n'hweti leyi ehansi ka nongonoko lowu. Khampani ya mabazi eLimpopo Great North yi tshemba leswaku yi ta hetisa ku holela khale ka vatirhi lava koltiwaka penceni lembe leri. Kwalomu ka 300 wa vatirhi lava nga ya pencenini va yimele mali ya vona. Ku tlula 300 million wa tirhandi leyi nga kokoka miholo ya vatirhi yi yisiwa eka khampani yo khoma mali ya penceni yi nyamalarile. Kasi tanihiloko tiko ra Afrika-Dzonga na misava hinkwayo ku angarhela swi tlangela siku ra vatirhi namuntlha, khale ka vatirhi va Great North a va swi tivi ku mali ya vona ya penceni yi ta fika xana ke nakona rini. Johannes Makhura wo huma eLuthuli Park ehandle ka Polokwane u ri hetelele ku tirha eGNT hi lembe ra 2004 endzhaku loko a tirhe malembe ya 12 hi ku tshembeka. Hambileswi khampani yi nga hakela mali yin'wana eka mali ya yena ya pensheni, Makhura ehehla leswaku khampani ya n'wi kolota mali yo tala. Ori mali a yi fanele ku n'wi hlayisa ya pensheni a nga se yi kuma yi helerile endzhaku malembe 20 leswi endlaka leswaku a hlupheka. Makhura uri a nge karhali ku koxa mali yakwe eka khampani ya mabazi. The amount of money that I got from the company, it got finished in 3 months. And then after getting finished, I had to do some other things for me to be able to do that. I couldn't even establish a business. I had them. You remember, when you go out of work, you were expecting much. Little comes. And then it was spent in a short space of time, and I'm a father of 4. My kids were in a private school. As they were in private school, I had to take them out of private school and take them to public school. And from that time, they had to adjust then that it can be 2 years of adjustment, and they had to fail. Kambe Great North Transport yi ri mahakelo ya mali ya pensheni ya khale ka vatirhi yi famba kahle. At the beginning of the period, we had about 1,163 members that were owed or that were eligible to get their pension payouts. To date, from October 2022, we've been able to pay about 787 people by the end of June in 2022, and then the new company was then brought in to take over the process, and then as of March of this year, they were able to pay 100 and something. Let me just summarize by saying, as we speak right now, we are left with about 275 people that we are still tracing. Great North Transport yiri vatirhi ni khale ka vatirhi a va tiva ta koxa timali ta vona leti va koretiwaka. Kasi ndlela mahungu lama mkhomelo wona ka siku ra namuntlha endzhaku ka mavhengele Tsitsi va loyi hi khomela xiviko xa maxelo. Vito ra mina Emosa Mabunda ri perile.
riperile ene so xiyimo xa maxelo xi tshamise kwini eka madyambu ya namuntlha eka tindhawu to tala ta tiko ku ta ve karhi ku ri ni maxelo mo saseka swinene ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa le Northwest hi ya exifundzeninkulu xa Free State hi languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal ku ya kwele exifundzeninkulu xa le Eastern Cape kona ku ta ve ku ri ni mapapa eka madyambu ya namuntlha kasi eka siku ra mundzuku kona hikwalaho ka moya lowu nga kona u nga ha languta riso leri nga va kona exifundzeninkulu xa le Limpopo na kona u nga ha langutela maxelo ma kahle ngopfungopfu ku ri ndhawu ta le Polokwane kasi loko ya exifundzeninkulu xa East Cape kona na kona u nga ha langutela riso leri nga va kona ku ya kwele exifundzeninkulu xa le Northern Cape kona eApentini kasi loko hi languta maxelo ya swifundzeninkulu kona ku nga ha va ni maxelo ma kahle swinene ngopfungopfu loko hi languta eGauteng ku ta ve karhi ku hisa ePitori hi 29 wa degrees Joni na yona i ta ve i ri ni maxelo ma kahle hi 27 wa degrees kasi Springs i ta ve ri ka 25 eka madyambu ya mindzuku kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo kona ku ta va ku ri ku hisa eMusina hi 33 wa degrees kasi yona i ta ve ri ka Tshwane i ta ve ri ka 29 wa degrees kasi loko hi languta eka xifundzeninkulu xa Mpumalanga kona na kona u nga ha langutela maxelo mo hisa loko u languta tindhawu to fana vo Skukuza ku ta va karhi ku hisa Maxinani ta va ku hisa Mbombela yona i ta ve i ri ka 27 wa degrees kasi loko u languta eka xifundzeninkulu xa le kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kona na kona u nga ha langutela maxelo mo hisa swinene loko u languta ndhawu to fana vo Vryheid ku ta va karhi ku hisa Ulwini ta ve ri ka 29 Richards Bay i karhi ka 29 na Ladysmith na yona i ta ve i ri ka 29 wa degrees kasi loko ta xifundzeninkulu xa East Cape kona na kona u nga ha langutela maxelo mo hisa loko ta Mthatha ku ta va ku hisa Xuva na yona karhi ku hisa kwano Julian ta ve ri ka 30 wa degrees kasi loko ta xifundzeninkulu xa East Cape kona na kona u nga ha langutela maxelo mo hisa ka ndhawu to hambana loko languta ndhawu to fana Tlhelo ku ta va karhi ku hisa hi 33 wa degrees kasi loko hi languta eka xifundzeninkulu xa le North kona na kona u nga ha langutela maxelo mo hisa loko ta ndhawu to Kimberley ta va karhi ti hisa Springboks ta va xi hisa hi 32 wa degrees kasi ku hi languta eka xifundzeninkulu xa Free State kona na kona u nga ha langutela maxelo mo hisa ka ndhawu to hambanahambana ta tiko loko ndhawu to fana Bethlehem ku ta va karhi ku hisa eka siku ra mundzuku kasi loko u languta ka xifundzeninkulu xa North West kona na kona u nga ha langutela maxelo mo hisa swinene eka siku ra mundzuku loko u languta tindhawu to fana vo Tos ku ta va karhi hisa Mahikeng ta va ri ka 30 eka siku ra mundzuku kasi lawa a ku ri maxelo a hi mi khomela wona eka madyambu namuntlha ra perile